ब्रिस्तारा राजेंद्र आर्लेकर हांणी केरळाचे राज्यपाल म्हूण शपथ घेवन पदाची सुत्रां हातात घेतली। तिरुवनंतपुरमांतल्या राजभवनात जाल्ल्या संक्षिप्त कार्यावळीत केरळ उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश नितीन मधुकर जामदार हांच्या हजेरेत शपथविधी जाली। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। I will faithfully execute the office of Governor of Kerala and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of India and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Kerala.